byari ibirori byo kwishimira ndetse no gushyikiriza igikombe cya shampiyona y'u Rwanda APR FC iherutse kwegukana. Udushya twaranze iyi shampiyona, umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi ndetse n'ubundi busesenguzi bwose bwaranze iyi shampiyona wifuza kumenya byose tugiye gutegurwa ndetse nabyizweho nanjye Journalist Gibrus Wanyumba Hayikaze. Byari ibirori byatangijwe n'akaratsi abafana ba APR FC batangiye bazenguruka imijyi myinshi itandukanye y'igihugu aho bishimiraga igikombe cya shampiyona bagiye kwegukana mbere y'umukino wa nyuma wa shampiyona. Ekipe ya APR FC gusa yifuzaga kuba yasoza shampiyona ndetsinzwe na rimwe maze ngo bandike amateka atarigize yandikwa n'undi uwo ari we wese. Maze umukino uratangira saa 8 z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium. APR FC nubwo atangiye umukino nabitsindwa igitego gusa yaje kucyishyura umukino urangira banga igitego kimwe kuri kimwe. Abanzi barimo Chris Easy na Riderman bamwe mu bataramiye abakunzi ba APR FC maze barishima karaba. Ku rundi ruhande ariko ku buhanga bw'ibyuma DJ Toxic yarimo aravangira imiziki. Kikaba ari igikombe cyashyizwe APR FC na rutahizamu byose abanyarwanda Jimmy Gatete by'umwihariko kunzwe n'abanyarwanda mu mwaka w'2004 ubwo yatsindaga igitego cyashaka itike y'ikipe y'igihugu y'Amavubi kujya mu gikombe cya Afurika. Igitego batsindaga ikipe y'igihugu ya Ghana kabiri n'inshuro yonyine rukumbi ikipe y'igihugu y'Amavubi iheruka kujya mu gikombe cya Afurika. Gusa ariko noneho twakorengagiza umukino wari watsindiye kuri journée ya nyuma ya shampiyona y'u Rwanda aho mu karere ka Ngoma ikipe ya Etoile de l'Est yakira ikipe ya Bugesera. Nta kindi cyakomezaga umukino by'umwihariko ni ukubera ko ikipe yagomba gutsindwa uyu mukino yagombaga kuzisanga mu cyiciro cya kabiri mu mwaka utaha. Ntabwo byaje gutinda rero ikipe ya Bugesera yaje gutsinda inyagiye ikipe ya Etoile de l'Est ibitego bitatu ku busa isanze wayo. Ibyishimo byari byinshi ku bafana ba Bugesera Football Club ariko none yari akaboro ku bakunzi ba Etoile de l'Est. Gusa ntabwo Etoile de l'Est yagiye yonyine kubera ko indi kipe mu burasirazuba ariyo Sunrise Nyagatare nayo yaje gukurikira ikipe ya Etoile de l'Est. Kabone nubwo Sunrise yatsinze ikipe ya Marine igitego kuri kimwe gusa ntabwo byari bihagije kubera ko yacunganwaga n'umukino wahuje Bugesera na Etoile de l'Est yifuza kuzinganya. Gusa ntabwo byaje kwigendekera ko yabyifuzaga ikipe ya Sunrise nayo ikurikira ikipe ya Etoile de l'Est. Zombi zo mu burasirazuba ntizabasha kuba zarokoka. Ku rundi ruhande Rayon Sport amaraga umukino wa 10 itaze gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport uko bigenda dore ko Kiyovu Sport aje kwitsinda igitego kimwe ku busa. Kiyovu Sport yanizizaga umwaka wa 60 imaze ishinzwe. Rutahizamu International Cameroon Victor Mbawoma wa APR FC asoje afite ibitego 15 aho anganya na rutahizamu wa Bugesera bita Ani Elijah banganya ibitego 15. Aba bombi bakaba aribo basoje afite ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda uyu mwaka 2023-2024. Mu nyemerere nsoreze ku buryo amakipe agiye akurikirana ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda. Ekipe ya APR FC yegukanye igikombe n'amanota 68. Ekipe ya Rayon Sport ikurikira n'amanota 57 byumvikana ko ari mu kinyanya cy'amanota 11. Ekipe ya Musanze yasoje ku mwanya wa gatatu n'amanota 53. Mukura Victory Sport isoza n'amanota 47 ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatanu wa Esto Kigali n'amanota 45. Ekipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa gatatu n'amanota 48. Police Football Club yegukanye igikombe cy'amahoro yasoje ifite amanota 39. Ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa munani hari Amagaju n'amanota 39. Ekipe ya Gasogi ya Kensi ku mwanya wa 9 n'amanota 36. Ku mwanya wa 10 haza ekipe ya Marine Football Club n'amanota 55. Ekipe ya Gorilla yasoje ku mwanya wa 11 n'amanota 35. Ku mwanya wa 12 asoza ekipe ya Muhazi n'amanota 63. Ekipe ya 13 ni Etense n'amanota 32. Muri imyanya ibiri ya nyuma maraza kuza kunyihanganira abayemo kwibeshya. Ku mwanya wa 14 ntago ari Sunrise iriho ahubwo ni ikipe ya Bugesera yo ifite amanota 32. Ku mwanya wa 14 ahubwo ekipe ya Sunrise ni ku mwanya wa 15 n'amanota 32 aho zinganya amanota gusa. Ekipe ya Sunrise kaba irimo umwenda w'ibitego byinshi ugereranije n'ikipe ya Bugesera. Byumvikane ko ekipe ya Sunrise n'ikipe ya Etoile de l'Est zo mu ntara y'Iburasirazuba zombi umwaka utazisanga mu cyiciro cya kabiri dore ko ari zo kipe ebyiri za nyuma ku rutonde rwa shampiyona zirangiye zifite amanota make. Reka nsoze mvuga ngo congratulations kuri APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona ndetse nanifuriza amakipe abiri yombi azitabira imikino nyafurika azahagararira u Rwanda mwaka utaha ariyo APR Football Club zitabira imikino ya CAF Champions League nibagiwe na Police FC zitabira imikino ya CAF Confederation Cup mu mwaka utaha. Reka nyifuriza ngo ishenirwe urugendo ruzabe rwiza maze tuzabona ikipe izagera mu matsinda mu mwaka utaha mu mikino nyafurika. Ngiyewe rero bategura nkatsinanga kugezaho ikiganiro nitwaga Mr. Journalist Gibrus. Ufite uburenganzira bwo kunyandikira ukambwira icyo wifuza ko nza kugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Amara y'Imana akomeza abane namwe. Hasta la vista. Ciao ciao.